Jatunan na phone ka ham guys. Ini kang ratin nubasa ka yang pagorok pupungo choka. Tawa ke satung tung ka ne asu ko chokata satungo amase ani amu wani gana asu ko chong phake. Ni kona shiti satung tung ka. Kesango satung rogo masu berju rok hake. Tawa ke di boro dol bai baksa dol logisa ne bengo thangai tonglayo bini kam dong fugisa. Ni thangai tonglai ke ta dol banke blog no paithak jora nai chongdi. Xerox rok khlaije kubo mane ATM khanya phaima nita slang phaimni ke Xerox rok maya diba ke dawo Xerox rok thang jong leo himoi otam ro gari maya usinya bisa obasta kharap develop nya ko na ji no khabus na tong jokha clean ning jokha pura no nya nice pura sumu jokha tem na chomta ke sung taw himoi tong lai ko actually to Xerox don kabang tong hapno di boro ngang ki bondong utang gaban bagai off mang gang kita kaisi dukan thangai tonglayo gab kisa hasal hayung ta chalo ngang ke thangai tonglai khung ke video no pra paithuk jranai tongni guys ge taw ke dukan sok ya Xerox khani ni kagas refer rakha guys ke ko tenya mani khai kha pun ka tenya no no kita ke sung bengo sok le kya yang bai rawa su jota ingan dol se kam nang ma ba bon bisung ha bai form rok jama ro wika gang ke bai ram pon nasing jota shelmani ya time kita ke borok ma se rang ta ni ne rang ro sakta am se 20 taka ma kabang ma besuk tong ges khai sadi no ro komeno kita ke sung firok la kya thangpro himin thango ta phaipro himin phai kya ge khum ka sha kama man hon ki ba kholo nya mani ta no film tong yo kana bla business dog ge himin phale kya rang 10 taka ba jo ge ge ka himin phajong ka an nok mus mala kya bin dok ge boy hima thanai ke 10 minute lama kan ke mala kino te 2 minute lama sini para nazar ro ngai kisha para ro sung nai chong ai ji kita bagi sari go masuk buah khagai tongo iku masuk buah khagai toni kan ke masuk rok doi shogeta hanya bagi khagai toni uta ke horni mui songna hani mulai bhailai pa kya nogo angna mui rok songo ke taw mui songa kya ke tezu rok bika kesang songo hingan ke thapo songo dosung ke mo kara ni ignore khaji mo thapo songmani kara hingan gambai kosom ke amo basi hui maya phanna ngungka hanya bagi kisah shikata abno ibnu kaji kita ke mulai ka mulai kalau bunyi mukunai dan ke ini bagi omsung video sinai mau lagi nyorong baca kisah video wa or kaham guys bye bye